Kublai pi baru kini kilong ki kubor bam tagasngi. Uba Renington El Thongkar minta kala khatlai trik unai wing arhajar arpsan ulahir jurep ike surop shnong haga shnong mountain kumshi bentaban pinkre ya kajingwan jengki artli ki jingye seng he hakate ke shnong kata kajingye seng presbytery jongka balang presbyterian ha urimpang arhajar arpsan bar kajingye seng crusade ha ulber arhajar arpsan. Hagani kajingne jurip layadon langru u executive engineer EE katnat PWD roads maukarwat division uba GE nongsi u SDO katnat PWD ba bishla lembar kiwede ki officer kate katnat bat kumju kinong yalam shnong bat kinong yalam balang napo kashnong mountain. Abakran hakilat pathai kubor ba renik ulayathu ba kajingtmu jong uringkat kite ki he officer katnat PWD kilalit jurip ya kita ki surok shnong kalong kumshi benta ban pinkre bat pinbit pinbiang ya ki surok haswa ka jingwan jong kita ki artli ki jingya senghe hapo ka shnong mountain ulay thuru ba na pedeng kita ki surok ki bakatnat PWD kala pinkre kilong ban maramot ya ki surok shnong baladan lupa berkumju ban shna surok thamai haki katu kat ne ki benta jong ka shnong na ka benta ka jingbit jingbiang jong ki pat ba bar kham tam e ban pelat na ka jingtheng kali haki polong jingya seng tagasngi ni yok banwan hagan ke Shnong Mountain dekat batki ni ki officer nak keling peludi ya ki estate engineer dan perniang ni dan dari SDO EGE antara ke Shnong ru isko ba police buna e ke trelang nak ke Shnong Mountain ila ya kendu i menteri dan hane batki mata i sekretari ke Shnong batki ni gue kiri orang ba akibat sedin ni ke bangiwan ban page ke Shnong nak kita kiri berkrek kiri jingseng ki artli jingseng ki bakam he akibat long kiri Shnong in yo ya ka presbytery hau benai February in yo pada se ka Bible Society hau benai March tigi sku thu ba kini ki artli jingseng ki bahe berartli te karon kam hadu ta nak leng jo ka sarkar ki bangin yo ban pej ban bah ya kini ki lenti ki senkin ya ka ba la kam slam kiri Shnong ho aj don ka repair sisin house nam arhajar khatpra khandai ke bangile yo ban repair ke Shnong berkawai ni surop peludi te hadin kata ngi kem da don shu hi ka no ka ban yo ban le repair te metala nriu news nam kan the ke ba la ya kipor te de kata kadau ke ba ngi sngo don kam e ban yo ban le repair ban ngi sngo men ru nak le department ke ba kala ya cha prang ban kre kidon ru tu kan ki surop mai ke ba idon kam ban le watla kari kabalap ngile ya keren berkini ki officers nak department ya kebain persang kari kabalap banle lada ngila banle ki batmai ketukan neru tendre ke berkam kalau kini surok krim ke badan lepa ya kebain yon penbah nam tak rejeseng ti sekolah ku blai ke jing ya trelang nak ling ju ki rurang ba ju ka Shnong hi nak kapor pad nak department ru kan ke Shnong hoten ke we nak Shnong ke bala ai ka nuksa ka bah ka jing don kilenti kisenkin ki babiang hakiwai kui Shnong kibon kijenge ya ke bateng teng watang ke jaka ru omyo ten rekane Shnong moten kalabu ke nuksa ka bah hadu kata-kata hakabala don kam mansna surok ipajba kiju ya ai be wat ladan pendu ikper kiju ya ai na kapor tis ko ai kuble shibun ya ke nuksa bah hakabe ke Shnong moten kalabu ke dong tanjungi beri ke tiru ya ke bangila banle kumta na kapor bar ke sarkar kan yo ke jing trelang na ke kapor Shnong ya ke bangin yon pendep iki dijing tre ke bangin temu ke bangin mut mon penbah nam tak dijeseng bar ke lenti ke jeseng kalong bajop da ke jing la pan bersnai ke lenti kin kenam kinawan jeseng kin nomad ke jing jo jing sakot kali ta ke por ke bangin yon wan nusi ta kuble shibu